Ovo danas dobijem od brze pošte. Ne znam uopće šta je. Sad ćemo vidjeti. Onako uvijek ima neke te robe i to, ali evo da vidimo sad šta smo dobili ovdje. Evo i tu neki modela. A sad ćemo prvo ovo otvoriti. Idemo prvo to rascijepat, ne znam sad, evo, čekaj sekundu da ja to otpakujem. Vidimo šta se tu nalazi unutra. Evo ga, joj bude li ovo onaj Porsche koji čekam 3 mjeseca, znači ja ću poluditi. Prije nek što otvorim da ja ipak upalim malo svjetlo ovdje. Ček. Da ja malo svjetlo upaliti. Opa, here we go, man. Ajde da vidimo šta je. Znači mislim da je to. Čekam jednog Porschea Premium već 3 mjeseca i nadam se da je to. Dobio sam bio email da je shipping počeo, da je ono, jel, u kontejneru nekom brodskom. Sad ćemo vidjeti šta je. Yeah! Oh, yes sir! Idemo ga otvoriti. Jao, to. Nadam se da nije oštećen karton i to. Jao. Čekaj, sad ću probati bez prekida onaj. Evo ga, sad sam napravio da mogu obje ruke koristiti, kako vidim oni su to dobro zatvorili lijepo i bitno mi je samo da ambalaža nije oštećena. Znači ja ću ovo postaviti kako god mogu lijepo da se ne razvali. Evo ga. That's what's up. Dobro, malo ne vidite, malo je ambalaža se uvila, ali sve u svemu je wow. Malo je svjetlo možda jako, nije naravno kad to čovjek lijepo ljepše, evo ovako je možda bolje, ali ovo je taj Porsche koji sam ja htio. Nije u crnoj boji, do tog nisam mogao doći, ali ovo je prejak. Odličan. Evo koji su to modeli iz koje serije. Imam i ovoga, ali on mi je bio broj 1. Ovi ostali mi nisu stvarno nešto. Porsche mi je bio najinteresantniji, zato sam njega bio izabrao, naručio i eto, nakon 3 mjeseca. Evo ga, tu je RBB Porsche 930 i model je odličan. Što se tiče tog modela, naravno imam i ovaj veći, ali za njeg ćemo čekat, mislim ovo je veličina 1.18, ali čekat ćemo još da napravim neki review za njega posebno. Eto ga ekipa, znači stigla je ova zvjerka u kolekciju. Ima tu još da napravimo review nekih raznih modela, figura i tako to, ali da, budemo sve to lagano. I ko nije još vidio ostale stvari na kanalu, nek baci pogleda neke male short klipove i to.